Biyag ti tao. Auntie Sally, panag-enrollan inton umay allowance. Ay na, di ka nag-eskwela, Ella. Awan kwarta. Ha? Aga-abroad ka langan. Uray ta 22 mo titawan mo. Mabalin mo taga-abroad. Awan mat kwarta pag-abroad ko, auntie. Ay, may remedyo ti kwarta. Umutang akiti pag-abroad mo. Basta bayadam to, inton maka-abroad ka. Inakumutang itibak na nga kalugaran tayaw. Nasingpo na jay. Sigurado pautangan nak. Ha? Aga-abroad ka kitin. Ag-eskwela kanto inton makaurnong ka, Ella. Pangaramata, may tiutangam akwarta, Sally. Ay, kwa. Pag-abroad ko man ni Ella, ka anak at manang Rosa. No kasta. Agabrod ni Ella. Tapno makatulong mat ka na kami. Tanay, no saan nagapukan niya ka nangampun kan kwa na. Amangan no natil-til dayjay. Amangan no malnuris pa lang aging gaita. Ha? Ay, induldulin ko dagitay supot tigin at gatas na hindi ubeng. Taupatlat taon na hindi inampun ko. Kumusta kaya man, dagiti dadakkel na, Sally? Ay, kasjay lata nabisyo da, agpadpada. Manipod nagsina da, addan sa balya pamilyada. Nakakaasing aro dagiti dadumang anak da. Nasapad da na kaya sasawa. Kastaya. Ay nawun. Iso nga agyaman ni Ella at ay nalaki ti puder mi kadagiti anak ko. Iso adakkel mo't ati utang nanay imbaga nakam kanyak nga ikit na. Kat, apay, awanan plano, mamakiasawa manan. Balo ka matan. Ay, jak may baga manang. Ang amoray sa anon. Ang amnodan to pa'y dumatang ako. Mayatlat pamot Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoya, agururay iti ipawit mo aswildom. Inton bigat pa iti sweldok, auntie. Nay, ipawit mo adagos ata, nay. Jak pa'y nabayada namin nga utang ko ditoy. Ha? Kunak man nun nabayadan yun, auntie. Tadiretso mati pa nagpaw-pawit ko iti kwarta. Ay na, kanagadumat ipagastusan dito'y balay, Ella. Gumatang kami matiti kanan, may. Kanda duma pa masapsapul, may. Auntie, Nay, saan ko magagsasakit tinaka mo ata, nay? No sana ka po kanyak. Awan ka dita abroad, ita. ha? Iso nga gananos kawan. Tainton makabayad tayo iti utang. Isa runuta patarimaan to'y balay tayo. Ha? Wun ka na kan. Gastusam to'y balay, tabalay mo to na ito yun. Ha? Saan ko laabalay, auntie? Balay tayo amin, Basta balay mo to, Ella. Balay mo. Ha? Anya, agbakasyon ka kunam. Wen, auntie Sally, padaanan nyo ti isasangpot ko. Sige nga raw, tasabtan kan to airport, Mangarkilaak iti van apang sabat ko kan ka. Uray sa anin, auntie. Tamabanog kayo lang agbiyahe. Agbasak to lang. Isaan masapul nga damang sabat kan ka. At dapay magtaimpaw it mo aswildom. Isun ati pangarkilak iti van. O sige nga rod, auntie. Da kayo ti makaamo. Sige nga rodan, tani rabiin. Maturog kay matan, Bye. Ay, talaga nakasingsingpot ni Auntie Sally. Manipod na gabruda. Saanan akas idi ang naka-istrikto kanya. Ngam ita, siming putan. Husto matkit di nang rona kit agawid akon. Agdeden na kami manan kadagiti kakasinsin ko. Ay nakana kanela, kailiw na kan. Oray siya, auntie. Kailiw kayo mutan. Ay na, talaga gayam anapintas ti pinatakdiri yung abalay, auntie. Wen balay mo day to yun.
Dahito yan tibong at ado nagbambanno kami dya abroad. Pinatarimaan kong ti balay. Iso di makilan na yan. Balay tayo amin, auntie. Ay na, nagpintas din na may anyo Una, tapno makita mo tibong at tinagbambanno gam. Saan na tagpi-tagpi ti sisim ti diding tayaw. Napintasan ti balay tayo kanakan. Auntie, balay tayo. Balay mo, gayam. Balay mo. Pasalubong ko nga'y manang Ella. Ay, katuan talagang adda para kan ka, Violi. Aha. Oh, atoy. Sapatos kan badbado. Amok ngamin akakasta akawas di paborito nga isusuot. Saan ka di? Ala, nagpintas. Thank you, manang, ha? Ay, nakasingsingpot ka talaga. Awan anyaman na. Oh, napanan ni Manong mo arod. Tsaka mo, napan siguro iti balay ti GF na. Nukas na? Adan nobya ni Rod? Wan, manang. Namin adun angayin sangpot na diti balay. Katsi ka ngay, Violi. Adda ka di matan nobyo? Umadalin, manang. Taplano kon nga aklunan dagdat-daton kanyak. Tagayatak matan kan kwa na. Ha? Talaga? Sa bagay, 25 mo matan, saan ka di? Kalalaingan na apan nakiasawa day taatawan. Ala, asawa adagusan. Saan pa'y mata? Umuna ka pa makiasawa, san to siya? Depende, no adda mailawan nga garam kanyak, Violi. Imposible ang awan. Kat nakapimpintas ka mat. Napimpintas ka nga rod ngam siya. Agpada ta na pintas, Violi. Masapaak amang lukat dito istor ni auntie. Tapno matulungak matiikit ko nga aglako. Nay, nasapa ka mga bimangon, Ella. Auntie, iturog yung kumapay tas siya konti agluto kan mang lukat dito istor. Masapa ak mitlarumwar. At datin dara ka kasar. Kasar ni kumparik nga Armando. Ha? Nagubing di asawaan na. Agtawon la iti 21. Idinto ta 55 ni pare Armando. Ni, kasta ya. Ay, katswerte na no kasta, auntie. Huwag nga rod Sige, tayo sagana kong tarwatag. Maturog ni Levi dito'y balay, manang Ella. Akaida kami iti silid ko. Rod, sigod ka din ngar aramidan nyo ti kasta? Basta agkaida kayo latan no kay kayatyo? Saan na kayo nga ungtan ni Auntie Sally? Saan, manang? Nairwa mo ni nanang iti makitkita na kada kami. Kat, kasanon no agsikog tinobyam kasinsin. Di na saya, tadan ton anak mi. Apay, awan ka di plano yung agkalaysa? Awan pa urnong ko, manang. Tawan permanente at trabaho. Pa extra lang ti mas master ka katrabaho. Liklikam pay lang nga rod ti mangisangpat iti GF mo dito balay, Rod. Tamangan no agsikog. Kat ni, awan pa'y matlagayam ti urnong mo ading ko. Sige nga, manang. Amangan mo damat urnong mo. Ay, awan aading ko. Taimpaw-pawit ko amin ti sweldok idi kininanang yo. Pinagpatarimaan na dito'y balay tayo. Kas makita mat, di makkel ti balay tayo, Rod. Ay-ayatan ka, Ella. Uy, Benji di nakpaglulukwan. Amok atis-tistingan naklang. Anya paglulukuan. Saan? Seryosak iti bagbagak. Nagpintas ka ngamin. Ken madlaw na kasingsingpat ka. Nagagat ka pa Ala, pumanaw kan. Tanagatang mumatan tigat-gatangam. Pangaasim, Benji. Amok apag tri-tripan naklaan. Kasano ti aramidek? Tapno mamati ka kanya, Ella. Italamay turot ko ti agpudnukin ka. Ang kinapudno na nabayagan na crush ka. Pudno aya dya imbaga ni Violi kanya Ella. Agayan ayat kayon ka ni Benjay. Kwa, uwan nanti.
Medyo nabayag matpasitan ang nagdaton kanyak. Iso nga inaklon kon, tagayatak matan kan ko na. Jaklag tagtagaray, ngampalpaliwan ka, Ela. Ha? Anyat kaya tiyo asawan, auntie? Apay akaslawan mo tanti plano magsubli abroad. Ha? Kwa. Kuna ngamin ni Benji nga uray jak kanon ag subli ijay abroad. Tadi na kayat ang pumanawak. Apay ngay, kasano makaurnong ka no di ka agsubli abroad? Kwa, auntie. Kinapod na. Plano minti ag simpaki ni Benji. Anya? Apay, masikugan. Ha? Ni, saan, auntie? Awan pa'y mo't napasamak itinagbaetan mi kini Benji. Maglagayam! Nga mapay nga ron ngagpakasarkan ngay. Agabroad ka pa'y. Sayang ti kinaubing mo. Gundawayam ti kinapigsam ngagtrabaho. Tapno makaurnong ka manan. Agpanunod ka mamatela. Saanin, di ka nag-abroad, Ela. Agkasartakit din. Saanin na masapul ang manggad ka iti adayo. Tadamat pagsapulak. Umdas mo't siguro a pagbiag tati matmatgadak. Kas company driver. Tamalaksid iti na ita. Makipaspasadak pa iti rabi iti taksi iti kasinsin ko. Kaslama ba inak kini auntie, Benji? Pagbainam ko ma, kat balay mo ma, ti pagnanaadan nyo, sana ya. Nagrigrigatam day jay. Wan, ngam adalat na panagbain ko. Basta, no talaga matlang ay ayatinak. Di nakngarod panawan, Ela. Pangasim. Anya? Iti basit la restaurant ti pakaselebraran ti kasaryaw? Manmanundo lang arot ti maawis ano kasta? Wan, auntie, tapno saan unay anagastos. Mapili la ang dagiti dumaray. Ay, imot kayo magayam ka ni Benji. Ha? Kundi kasar kayo nga mapili magayam ti imbitaran niyo. Madiya ti kasta. Auntie, Apay nga kasta kayo. Agbalbalin kayo nga imot iti kasta nga ramid yaw. saan, auntie? Kaya't mila ti makainot kini Benji. Tamaasyanak ko na. No kumata nag-abroad ka manan, di nakaurnong ka pa'y. Nga man yang araw no talaga makasa-asawa kan. Awan maramida ka. May baga na tikas jay. Idinto talaga iti duang anak na. Awan pa'y uray may sakadako adaan ng celebrar iti kasarda. Di mo't insang putdan na iti asawa da iti balayo. Wan, Benji. Ay, day tamot ti dilawak ni Auntie Sally. Makita na ta. Ngam dagiti anak na. Di na ida makita. Ala, bayaman. Di mo pa kariribukan yan, Tim. Kanya nga nga rod. Talaga siguro akas dati ugali na. Inton bigatan ti kasarta, Benji. Uwan nga rod. Kaya tagyaman nak, ha? Takinayat nak. May sala ti rason iti dayta. Gaputa ay ayatan ka, Benji. Auntie, tangay nalpasan ti kasarmi kini Benji. Kidawag ko maadito'y matan balay ti pagnaadan mi. Tapno saan kami nga agabang. Ay, overloaded tayo dito balay, Ella. Nuyawid mo matanda asawam dito, oy. Ha? Pasensya ka na. Saan na pa nag-emote? Nga mado tayo na yun. Amumata dito yung ti pagnanaadan dagiti asawa, dagiti kakasinsin mo. Kasanon, maganak kayaw. Diadadan nga umado tayo. Ha? Auntie, adamot silad ko apag naadan mi kini Benji. Uray lumasin kaminton iti kusina mi, auntie. Ay, sorry talaga, Ella. Ngamjak kayat. Pasensya kan. Nakiasawa ka mo ton. Adan bukod mo pamilya. Iso lumasin ka na iti pagnadam. Auntie, adamot siguro ti karbangak iti dayto abalay. Tasyak ti Kunaktupay kat. Agibuy-buy ka, Ella. Ang mala, mawatan ka. Ngam sure. Dakkel nga agpaiso tulong mo iti dayto abalay. Ngam siyak ta kinagan. Iso siyak nga rutadaan karbangan iti dayto pagtangan. Ha? Ngam, kasanon tinagasgastos ko, auntie. Awan ka din ti karbangak dito eh. Awan kasuratan na nagpinirmaan ta. Asi ka tinaggastos para iti pan nakatarimaan na.
Iso ano planom ti mangidarom kanyak, awan mo ti bidensyam. Anya ngay ti maramidam. Anya. Sa dino ngay itan ti pagnaadan ta, Benji. Hala, Houston, di ka nagsangit bakit? Di mon panunutan ti imbaga ni Auntie Sally. Tapusan nga agsakit ti barokong mo. Makipagnaad ta pa lang ti basit a balay mi. Tagor nung tanto iti pagbalay ta. Nagsakit ti panagsasaon ni Auntie Kanyak. Linipat nan anaming pinsan tinararamidak iti kalabas. Apay akas jay. Kaslawanin apulos ti patag ko kini Auntie. Tamaaramid na pa yan ti mang papanaw kanya. Ala, Houston. Adaasi ti Diyos. Patsak adi na tabaybayan. Talaglagi pem. Adag iti tao ama idadanas. Wala matagtagi basit. Isuda ti bendisyonan ni Apo Diyos. At kararagdag iti. Takid dawon ta titulong tinamarswa kadata. Nanang, kwartayo man. Awan man ang gatas ni baby. Ibagam kami ni ti asawam tagtrabaho. Nabayag kayo ngagdendin na. Nga maging kayo ta istambay pailaan. Awan mo't master kan na trabaho, nanang. At yang awan, nagadaw ti mga ayabgan kwa na mapan maki-construction. Ngam di na mga min kayat. Nalaka ngamin ang mabannog nila kay ko, nanang. Dinto pa'y mabannog aputot. Agsasarunod agiti putot na ngam di magreklamaw. Alaki din, ikanda ko ni ti kwarta. Di kayon sumanao. Ay, da kayo latan ti papanan ti birok ti store ko. Maluglugi pa yun. Tapat ti Jacobsat mo, syakmat amin ti pagdawatan da. Agan-anad kay Ijay abroad, ha? Kanang singsingpot kay Ijay, Benji. Uwan, bakit? Urasi ka, ha? Agan-anad ka matapanawak, Wan. Kastamat ang tisikog mo. Nasa anak la ko maamasikog. Ag-abroad akmatan. Di kan tumutla palubusan. Bayam asyak ti agtrabaho para iti pagbagta. Agurnong ta. Para iti masakbayan ti buklen ta a pamilya. Akim balay ngay iti may patpatak diri iti abay ti balay yaw kanakan. Da kami iti asawak, Auntie. Ngam paabangan mi dayta. Pagbalinin ming apartment. Anya? Ay, nagpintasan na talaga ti biyag mo kaanakan. Jaklaim pagarup akas to iti pagtungpalam. Ha? Kandamag kong adapay balay anagatang yu iti bangir a barangay. Ay, Auntie. Papaabangan mi matlaang dayjay. Ay, imbag ka pay. Napintasan ti biyag mo. Angam dagijay kakasinsin mo. Awampay umno, anak ya sasawaan damat. Pasig da amin na sadot. Ha? Sadot da lang arudan, ag sasaruno pay la dagiti anak da. Ay, kinapuno na ela marigrigatan ako namang supsuporta kadakwada. Siya kami, hindi mangipapay, iti kasapulan da. Apay ngay, Auntie. Bagaan nyo ngamin ida, Narigat mo't no nakadependar dalatan kada kayo. Apa, andak mat nga rod no bagbaga akid Iso nga gululi makaklatan na ela. Anya? Pagawanan ako makaanakan. Nagbalinak nga agumkan ka iti kalabas. Inagumak di balaya pinatarimaan mo. Ala, baybay-an yun dayta, Auntie. Nasayaat kit di. Tapno adda pag naadan nyo kadagiti kakasinsin ko. Ang nakasaldan di balay, ela. Anya? Kat papapanawan na kami. Iso nga agparparikuta kita iti kwarta. Agpautang ka man kiti ka anakan. Uray 100,000 laang. Ha? Ay nairanamot nga ado ti paggastusak ita, Auntie. Ngam no papanawan da kayon, adda bakan ti asilad dito'y balay. Dito'y kayon nga agnaad, Auntie. Ay na, sana na. Mabae na kita asawam, Ela. Nasingpot ni Benji. Man nakaawat dayjay. Uray pay, basta mabae nak.
Mangkita ak tulatan iti pagabangan mi. Kat ulitan tagkin daw iti pambakawan kanakan. Pagawanan na kuma. Ibingay mo ti bendisyon saan ka tabuk-bukudan. Tasaan na nasaya at tagbalin nga agom. Tawan permanente dito'y rabaw ti daga. Non yaman ti adakan kay ta, di mon tumaytugot iti tanam mo, inton pumusay kan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Merry Christmas! Manang Biyana! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manen? Naimbag nga hagsapa, aldaw kan rabii, iti tunggal maysa. Siyak manen ti pagayam yo, ni manang yo abyanang, amang kabkablaaw kada kayo, iti naragsak nga ingkay panagbuy-buya, kan panagdengdeng nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama itakit, manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Ngamsakban na, at dapay kablaawan tayo. Ngamin, kasangay na itangal daw, awan sa bale, no saan ani Ma'am Virgie Lamog. Happy 60th birthday, Ma'am Virgie Lamog. Dita Barangay Sansalan, Lambayog, Sultan Kudarat. Kumusta kayo amin dita papagayam? Sapay kumat, adupay atawan, timadanon mo, kan ang nanayon ti kinasalon at yo. Kastamot ta na makablawan, tinaragsa ka panagdengdengeg, damadam, kabsat, charito, wano chato, Santiago, and company. Hello kada kayo amin dita. Kastiman tisurat ni pagayam bulog. Dear manang biyanang, adda di ka rubame ngayon kailingad, itinagan abentong. Kanayon nak nga ilibre, kat nukas jaya mabartekak, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga roda na singad naggayam. Rugyak nga roden, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Wanta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang arod. Ay, way. Awisin ka man. Ta intagsyat. Ha? Manayin? Si kala ka na yun ang ti mga awis kanyak tata. Kababain na na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar kada tangaraw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Ngamsak mo tagilibre ita ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Saanay? Siya akong. Mangitugot talatay ti pakit manim siyak na gastos, okay? O sige nga raw tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartekan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga rin ngayon nalam ta kwartam nga Una, tapno, adamot pakit manig bagay. Anlamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga. Ay, di mo alaan amin ti kwartam Wala, on. Natol, idulin mo to'y daduma. Wala tay gatang ta iti semento kanyero. Kuna mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. On bakay, mala, idulin mo dahi ta. Basit la ti balo na makwarta. Inton margreg mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bagay. Unay ko dadanag mo na ya. Sige, mabana ko na. Urayin na ko ni Tata Bentong.
Ang kudro man, di ba nagkita tada? Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Oh, agto pa jarak. Inume mong data. Tata, maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanan, tata. Idumog ko man pa lang dito. Nala, iturog mo pa lang araw, baraw. Kabantayan ka. Anay ko, nasakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayata na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Day tangamin ka, tano na bartag kan, di mo amo tilubong mo. Sana bali abang sanak mo nga agwalwala. Sanak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang man. Mayat kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartag akbang. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isong aro dadakil di utang ko na imbaga nakam kinita Bentong bangay. Dakil di may tulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro di ti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisay ang tinted mo kwarta tay gatang tay tiyero day jay. O bigla nga raw. Ne, apay ngay? Ayan ti kurta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awanin nalalak. Aho, inalam. Sika mo ilang tikab-kabalay ko. Sino kumangay ti sa bali ang mga ala? No sana sika? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Aho, amam mo ka nansay. Sika matla ti mangkap-kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdinata, ka-standard aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw titibulsam ide. Tay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwarta. Nita, awang nga ro din nalalak. Awan! Sino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Sino kumapay ti sa bali ang nangalangay no san ati asawang baraw? Isumay lang ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti ko na, tata. Iso masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anda, ay saan mo kababain mo ano aramidam ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo. Kababain mo, barok sigamay. Tata, agruam nga minon, itikas dyan aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, barok, damag ko nga agsugsugal sa kano, nanseng. Ha? Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo barok. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga ka. Kasta ya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguro. Maktuak tulang. Makita na. Ay, ala. May amon. Di kayo unay agpungpung to. Umay kakit di barok. Taing taag halo-halo. Adala ko na dito store. Ilibre ka man. Ha? Ay na. Kababayin sa Tata Bintong. Siga ka na di mangilibre kanyak. Alaki din. Ag-best friend ta ka raw. Nuan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman ak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka. Di asawak nga. Pagbalinan na kang agtatakawan.
Na, apay manan ay ha. Basta dama po ka wa kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ko. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mo't nanang. Ay na anak ko, ang damdamag aklaang Awamat nalalak. No ide, haklunak. Alalak ti kwarta nila kay ko'y tipitaka na. Ngamita saanan, nagbalbaliw akon kunaklang arudan. Kahit nakapukawan na ay iti kwarta na. Diyan mo ah. Arar tumat ngamin. No nabartak di na namo tararamidan na. Naragrag na siguro ah. Kadyag ti pabasulan na. Masuronak. Pintas tarilom abaraw. Aywan tata. Intad tayo kasing ko, hawayano da ito'y arilo. Day, istisag na ron. Ano kasta? Aywan tata. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ila ako may kano. Kaigadang may itibaboy at tarakinin may. Sa anak ngay manugot. Ah, ay sos. Kita kaamangan nulibasan na. Kat ila ko na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito'y. Barok, at ginatang ko nga arak ni Galman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ha? Ayan na. At da ijabalay siyempre. Intag siya ti ijabalay. Agluto ak itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Oh, Barok, da ito'y patisat mo. Nabartag akon, tata. Magturog akon. Kurang pa iti inunom mo, Barok. Da ito'y pa maudin atunggak mo da ito. Sige malayan. Nan. Sige, iturog mo, Barok. Ta, itulod ka no madamdaman, ijabalayaw. Ubang kanton ayaway. Nasaya at mata nakaringkan. Nabarbartag ka man na nasimang puti dirabe eh. Inugban na ka man nga inyawid ni Tata Bentong. Sana bale, kana singput di barkatak. Kanayon na kayawit, tunggal mabarte ka, bakit? Ang amayan Jerilom ngay. Ah, Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungat ka manan. Ayan Terilom. ne. Kitnod dalay di kalman na. Ay. Di ka man aging dadamag ang seng. Inalam tirilo ka na. Nita, pabasulan nakmanan. Sino ba'y kumat ni mga halan sa lang siga? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusaw no ipes ni mga halay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngam kinabudno na sika tinang halay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, ammo ka nan seng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti tirilo. Ngam jak imanugaw. Alan, irwar mo tirilo. Pumutan ka man. Awan nga ron din nalalak. Irwar mo kit din. Anya tirwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minaya iderabe eh. Amang ano naragrag mo? Sika tinangalan seng. Irwar mo. Pungutan ka talaga ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wah! Awanin nalalak, awan. Ay, apo. Agda, di ka naging dide. Agda puli yung agtatakawan seng. Idararman ka. Saan da ka akayat day di inang kintatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot ide, ito nagtakaw. Di kasinsin mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas ide. Kani angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kundi nakmaniramraman, ta saan nakakasta. Aho, agtal na ka man, anseng. Irwar mo kit din. Darasam! Ay, si kabutog. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga langay? Isumot la ti kabalay ko. Awan ka no tinalala na.
mga no narigrag mo? Ay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May metid di Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kin relok. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka man. Wine, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumrik ka tata. Bro, kahit ko nga rod, nga iparamankin ka na ito. Intag kay amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsat na nga raw. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay talon. Aywan, bro. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Un tata, aba kan kamote. Kantay mula ka pareya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, bro. Ay sige, agsat ta. Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kari. Tanang, ubarak mo't nga Apay nga awan mo itong lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito Ay, Sos. Ayan dan ngay. Koo! 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 Ayan yun nga yung manok. Naglukong dahil dyan ansing. Awan lang aro din dito balay. Takawan lang lang. Agalwad dahil dyan bakit ko. Agurega. Pati, ayan tayo pitaka ko. Awan mo dito bulsak. Kadyak mo, ikatan dito bulsak pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Natinag ko siguro. Dito nagida ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, sos. Ayan na nga Ay na. Makapasurol at talaga da dyan anseng. May nga tayo di na bartagak. Paiman. Umayan, mabit lang. Isublim tinala makorta kanseng. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nay unay ka matan. Awanak lang aro di balayan o may nakpala papasulan ditoy. Amok. Imay ka din na bartagak. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan. Kaano ya sardangan nak. Awan mo kiti bagbagam. Kasya na kumamata. Sardangan na ko na pampapasulan. Masig ako kumamat kanyak. Di nak-artistaan. Irwan mo kiteng. Pulutan ka na Anyaya darami dagtam na mamati nga kanyak. Kasya nagmad nga asawa ma. Ay nabutaw. Saan basta pabasulam latan ti asawam? Tadi namot inaramay. Nanang, di mo isakit day jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti arak. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw taramidam. Anya, nanang. Ito iti shot mo, barok. Dak kaya din ti kasta nga arak. Tata, gimatang kiti sa bali nga inumak. Ha? Itaman pa nga ilasin mo ti inuman baraw. Tata, takas tuiti kahit kung nga inuman. Sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalag timbagay nanang. Kampay di, aging babarte ka.
Ngam di na mo adanom tiing kargak diti buting agam ko. Agim paparte ako. Ay, Parok, isa ta ba ya? Di mo pa inaibos ti arak. Agin inumak matata. Ay, Parok. Nabardag ka sa matang nga basaw. Iturog mo pa, gaw. Ha? Sige, kasa, iturog mo pa. Teka. Ari kapan nan tuwalit ko. Inuksot nan iti bulsa. Agin kikila maklata. Ita. Hinala ng ti kwarta ka. Sa paggalakay. Ni. Nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan ng bain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Nadyasan, binaklay nan ti LPG. Kantay kakay suna pagasme. Hoy! Tatabintong! Di! Nakariing ka nga eh, Bain! Ha! Awanan kay ti bain! Pagnugayan ti atap ni nanang, sikat agtatakaw. Tapno, ma'am, naging babartagak lang. Ha? Eh, kwa Barok, di... Awanan kay ti bain, ha! Salbag ka lakay, laklakayan ka, idarong ka. Ay, saan ang Barok? Hindi nakita kong Barok. Pakawin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang, Barok. Bakit? Ansing? Nalpasan ti tungtungan niya barangay. Nagkarinita ta bentong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Nagawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Suri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta gawit ka lang. Uray do sa anak. Siya gamit ang trabaho para king ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakawanak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanaalukoy kumatlaan nga nagawid ije balay me. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kanita Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa balila nga ka, ditam, kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay ka inumam, ngamdya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, adda nangisita plano da. Alah, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasalitaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Biyag ti tao. Hello everyone! Barumanan nga episode wano pa kasaritaan ti may patangatang itangam sakbay na kablaon ti pa ni Ma'am Bridget Luno dita Malaysia ni Sweet Scorpio kani Esyong Garcia. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katita intay nga rodan danggan ti episode 273. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kardaw, kwartaman. Pangalaki ti kwartak nga hinaabak nga rod amin idikalman. Si kaki dia, kwartaman. Awanon, inggatang ko iti arak. Kurang pa'y nga raw. Ay, bimbababayang ka mga artag. Di tati papapanan ti kwartam. Kahit oray budsi ka, Na, agpadatalangan niya. Ha? Di ka man kundi dilaw. Tanakarkaro pa'y ti aramid mo ngam siya. Na- Babaero ka pa'y. Apo. Nagado ti bisyom. Ngam siya, arak lang ti bisyom. ay talda ka. Adula amin gamaw. Sige tada papanak. Papanamanaan. Sa dino pa'y kumagay. Iji piyesta na. Oh, pare breaks. Nakaumay ka man. Wayne, tamay ko dagasan ni Cecil. Kaya't nakano ang makita ni Ninang na, Maribelen. Ha? Nukas ta. Simbang putan ni kumaray. Wayne, Maray. Apay, ni Cecil laang ti makisarabaw. Di na kami ayaban. Akwa, iti sa balin tungal daw. Tamang isagana kami ito iti pagsasangwan tayo, Maray. Di pala anak mi iti bunyag tayaban mi ita. Ay katun lata, apare. Mala, urayom nga rod biitan ni Cecil. Tapagrubwatag, paray. Lord na ba kahit kadwag ni Cecil? Kahit nakanutag pasyar dito balay, kahit nakamakita. Agmano at ninang. Ala, ni Cecil day to yan. Nagdakkel ka mutan. Balasang ka na talaga. Nala, Cecil, subrakan. Ay na. Agyaman at ninong. Ay na, nagpintas ka talaga balasang. Sigod matkidyan na pintas ka nga madadapim mintas kaya di malasang kan. Manutawan mon? 18 ninang. Balasang ka na talaga. Nabayagak mo't nga mini abroad. Iso nabayag mo't adi ka nakita. Kaano ka diti subliyo iti abroad ninang? Ay na, tsak agsublin, balasang ko. Agnegosyo aklangan dito lugar tayo. Cecil, mangrabi ka dito yan. Agluto tayo iti pangrabyan tayo. Wan ninong. Bakit? Di mo't adda na kita saan mo nga ususaran na ba daw? Ado, Briggs, apay ayan. Ipadawat mo ka ni Cecil. Takaasibat ti anak tayo ti bunyag. Ay, kawan na. Tsak mo't lang mausar dagi jayon. Apay, sana nag-eskwela ni Cecil? Saan na? Narigat mo ti panagbiag da. Bakit? Kan nagaduda nga kakapsat. Sakas jay pa nag itidadakkel na. Ang padada na bishop. Anya? Kanayon ko nga ro na bagbagaan ti anak tayo ti bunyag. Hadi pala makyas asawa. Tapno matulungan na kumapay nag itidadakkel na. Huwag nga rod sapay na pintas a balasang. Sigurado nga ado tagar-aram kan ko na. Lakit di ala. Inka nga ro dari kita nag itibado nga itid mo iti anak tayo ti bunyag. Bakit? Ay na, narabyan kan Cecil. Wan nga rod ninang. Sa nabalay, ta itulod ko na iti balay da. Bakit? Nalangaron, itulod mo biitan. Tane, delikado na awan kadwa ng agawin. Nagkapwa malun aya si ka Cecil. Narabyan gabalan. Nabaratag kayo manan nanang. Nagkapwam ko na. Ijo'y balay daninang kaninong kuna ng... Hanyat inaramid mo ijengay. Inikanda kay ti kortam. Nan, ikanak malgaro diti kortam. Awan inted da kwartak nanang. Dito obado.
Jakayat di ba to? Kwarta ti kayat ko. Tanda pangigatanga. Di bawat ka kung mga minay ti kwartam. Tanyat serbeda ninong kaninang mungay. No di da kay kaniti kwarta. Ay, maturog kayo kit din nanang. Rabiin. Orayat pa ya jaya ma'am. Tadumawat akit kwarta na. Barang na nga ba, jaya mayaw. Carlo, apo, agree ka. Uy, Carlo. Apay, Lola? Ay na, agawid ka. Iji balayo ti pagturugam. Sana dito'y kalsada. Kunak mo da, gibalay? Mala, bumangon ka ditan. Una yan ti kastalangam. Nakamurmursang ka. Awampay kami sitam. Maturog ka, Lola. Diyak ka gawin. No di mo kaya tagawid. Iji balay ko ti pagawidam. Ika maturog ija ay apo. Wanto, Lola. Ada pa ngamin papanak inton madamdama. Umayak to inton rabi. Nasaya tanadanon kayo dito'y balayo. Belen, Cardo. Ay, nakalablab basit man ang dagita matayo. Ay, Sigurado na hangover kayo manay. Madlaw na puyatan kayo. Ay, huwag nga rod nanang. Matatangan kayo nga mawan latat pa nagbalbaliw yaw. Kumarkaro pa'y kati pa nagbisbisyo yun. Anya nga day tangaw gali yaw. ay. Kitaan nyo man dagiti anak yaw. Awampay limpyaw. Pasaray makita kita nga kay waray ti kalkalsada. Gapoy ti kinartag da. Nanang, Imbes nga isuro yo iti nasayat dagitan nakyaw. Saan takas-takay mo? Baybayan nyo mo ida. ay nananang, kanayon mi abagbagaan ida. Ngamawan mo't dengdeng ganda. Makauma, iso ang makaamudan a itibiyag da. Adamot na kamdan. Ni kaloy nga nakyaw. Kanayon di pa nagbartek na. Pati jay inauday. Masursuro na dagbisyaw. Ni matsisil. Pasaray marabyan nga gawid. Lumablabas si Jibalay iti rabrabe eh. Na kayo kumatagbalin ang modelo kadakwada. Kasano nga agsingsing pat dano kasta kay maadadakkel da. Makamuda na ano tuladan da kami, nanang. Ada manakimdan. Amuda tinasayat kung saan. Oh, ato'y Cecil. Sandal kan bagdag ito, hoy. Ha? Nangalaan nyo kadagitoy, Ninong. Kukuanininang mo. Di na ususaran na kita. Iso nga itidnakin kan. Ay, thank you, Ninong. Awanan yaman na. Aywan, pasino ti kadom ni ti palayaw. Awan, Ninong. Jak amuno na panandagiti kabalay ko. Ay, rumwarta nga ron. Tayin tambangan ni Tirwara. Tapno saan ka maboring dito yung agmaymaysa. Amom lor na. Masyanak man di anak tayo ti bunyag. Apay lakay. Wala ta kasdya na kiti dadakkel na. Awan pakibyangan da ka na kiti anak da. Ay, awan nga rod ah. Sapay nagtataer kan napintas ti anak da. Wan nga ron. Apay no tulungan ta ni Cecil. Ni, anya klase ti tulong ay. Pagadalan ta. Tawan mo't lat anak ta. Mabalin lat tamad. Basta siguraduan na alapasan na ti panagadal na. Tapno saan na masayang ti gastos. Desidido ni Cecil ang makaadal bakit. Iso apat yak na igagid na ti agadal. Sige. Kasarita tanto nga rod dagiti dadakkel na. No siya, kayat ko ano pagadalin nyo ti anak may, kumare. Awan matlat kukuan na dito'y balay. Madlaw nga min anasingpot ni Cecil, mare. Tangay awan anak mi ken ni parem, tulungan min ah. Total, anak mi met iti bunyag, iso akasla anak mi metten. Ay napagyamanan mi launay ano tulungan nyo ti anak may, maray. Kahit tumakalpas ni Cecil iti panagadal na. Asino nga iti tulungan na. Data-dadakkel na. Wanaw, dagiti mang padal ken kuha na. Ay na, di mo pa'y panunutan day ta. Di pa'y lagdama ti panunutam. Ta di pa'y nangrugay nga agiskwela di anak ta. Dawan kas taig sigurado ah. Dungay persahan dan tao nga alain ti sweldo di anak ta. Kasano tamutin ngay.
Ay katbingayan tanto ati kwartana kardaw. Tinton maka-eskwela ka. Kit addan ton trabaho. Unanda kami atulungan. Wan, Ha? patarimaan mo to. Ito'y balay tayaw. Kin tumulong kanto iti magastaws dito balay. Binulan to ngay kan na kami iti kwarta. Ay, jok pa'y lang naka-enroll. Ngam dagitan ti bagbagayo tatang. May mayat no ibaga kong da ito'y. Tapno maimula di ta panunot mo. Tatang. No ikanda ka iti kwartam. Awatan madagos. Di kag babain. Tanay, kasapulan tayo ti kwarta. Panagkunak. Nasaysayat no mayada yun ni Cecil iti sidong nagiti dadakkel na lor na bakay. Ni, taapay matlakay. Una ta nabisyo ta. Pati ti dua kakabsat ni Cecil, nabisyo da mat time. Pasaray aga-apa na pa yan, nukas niya na bartek na. Anya? Sana makakonsentrate ni Cecil nga agadal, nukas niya ti kabalay na. Agad, anya nga ron ti maitulong tayo ti dayta ngay lakay. Apay no ayaban tandi ti balay, tandi tuyan ti pagnaadal na. Ah, ikaw mabalin lang tamat ah. Ang naimbag no palubusan dagiti dadakkel na. Siyak ti makisarita kadakwada, baka No siya, palubusak ti anak kong agnaud ije balayaw, pare breaks. Ura siya pare. Si papalubusak. Basta pagadalan nyo anaimbag. Kan itidyo amin nakasapulan na. Kinuag sakit, da kayaw timang paagas. Tawa mga ron mabalbalin bay. uwin pare, sana problema da ita. Akin uwin gayam. Atoy, kwartayo. Ah. Tulong ko ka na kayo. Ay na, agyaman kami pare. Naimbag kayo pa'y, managtulong kayo. Ngam dagiti daddo mga addan dita. Nakaimimot na. Ay, anya nga dito ya kwarta. Utang may wano anya. Tulong ko. Saan nga utang pare? Agad, kumusta ni Cecil nga anak yung ay? Kasjay agad adal pa lang nanang. Papayag pa'y, santo graduar. Din sa mo tagawawid di tabalay yon. Bise, iti panagadal na. Kating kay mo't sarungkaran. Kumustahan yung mat? Ay sanag, pasaray umay mangted iti abastume ni pare Brex. Ket kanayon na nga ibaga nga awan ti rumbang nga pagdanagan mi kani Cecil. Ta nasaya at matkanot ka sa sana. Anya, apay, ikan na kayo iti abastuyaw. Tultulungan dalang aro dyan anak yon para iti panagadal na. Ikan na kay pala iti abastuyaw. Tulong da nga raw. Di kay kagyaman, tadamang tultulong kada kami. Agtrabaho kayo nga men. Sana day tamang namnamay ti tulong ti sabali ti amuyaw. Awan lang aro trabaho yun, nabisyo kayo pay. Di kay lamasyan ka dagitan nakyaw. San sa payan nga gawawi dagiti lalaki nga nakyaw. Adan na da. Sandan nga ubing nga masapula bambantayan, nanang. Ayan ni Cecil. Ape adi umay mangan lakay. Agpupupok mo ilatan iti silid na. Ada problema na bakit? Mabuntang ni Cecil ang mangipod no iti amin ka na ka. Anyat problema na aya? Masigog ni Cecil. Anya? Apay, ada nobyo na? Di na ba tibag ano sino tinobyo na? Namin ano adinamag ko. Nga di mat agsaw. Agsang-sangit latan. Anya? Cecil, asino ti ama ti sikog mo? Sumbatan nak sana masulbar ti parikot na gululi makalatan. Ada ka din nobyo? Asino? Ibagam ta kasarita tayo. Tatakdaran na ti sikog mo. Di kagbut-butan. Sa anak mo't nga gungat. At daditan iso nga awatan tayon ti amin. Asino ti amatin inawan. Pakawanan na ko
Napakawan kan, no di ikid dawam iti pamakawan. Kat ti pa nagsardan mo nga giskwela. Anya nga ron, talaga akasta. Awan mabalin tayo. At tapay kang runahan nga ikidawak iti pamakawan kan kanina. Ha? Ni, anya dayta? Pakawanin da ko ma. No trinaytor kayo aninang ko. Anya, kaya't mo asawan. Apay ngay bagam, Cecil. Di mo't kulag nga urian niya't mapaspasamak. Di mo ibagbagat yung paiso kaninina mo. Sorry. Ngam sana ka balang ti konsensyak tagiliman kinininang. O kasanupay itan. Mangipaspasubo ka. Matangkad ti ulom. Sigurado ariribok ti mapasama kita, Cecil. Lorna, pakawaran ako ma. Nailaw anak lang. Nasulisugag. Diyak ingagaras niya amin. Lorna, Nabayag kaya man nga damilagro nga raramidan nyo iti anak mo iti bunyag. Kampay di. Concern ka kankwana. Gaya man da sa balya makagapo. pakawaran na ko, Lorna. Pagbabawiyak niya amin. Ikan na kumay ti may sapay agon daway. Lading idak bricks. Ngam aramidak tirumbang. Ikarom iti pagbaludan tinagbasulam. Nasaya, tandakan. Danuman bakit? Diyak makatakder, tanasakit ti tiyan ko. Antuyin ti dalong. Ay, nagkapuak iti Doktor Cardo. Napanak nagpa-check up. At, kumusta ti check up mo? At na problema iti barak. Nakaro ka nun ti ulcer ko. Anya, ay, Ipatay kung samat na ito yun na kay. ay, siyak nga ron. Kanayon magsakit ti tiyan ko. Ipatay kung sa matin na ito'y bakit. Tinasayaan. Ingkanto ang pa-check up. At dapay matnabati ang kwarta. Imutang akin ni nanang iti kwarta. Nanang! Tatang! Sakit ti tiyan ko! Ang ganakagsa! Ay, sus, aganakan ti anak ta. Ay na, Cardo, ikay kitaan ni Kaloy nga po ko. Binugbog na kanoy jay pistaan. Anya, ay, sa padyak makapagnatan na sakit ti tiyan ko nanang. Agagagasak nga main. Ay, sige nga Rod. Tasya kung timapan ni Jay. Itaray ko ija ospital, no kasapulan. Maduti kwartayo. Naalakon ti ba si tapinson ko. Kan naglako ak itipin niya. Isungay kang kayo matiti kwartayo. Taka si kayo mo. Agyaman kami nanang. Pasensya kayo na. Nagyaman kami nanang. Anyan ti kastoya nagbanbanagan ti pamilya me. Day tati kanayon ko nga ibaga iti kada kayo. Gapo iti kinaliway yo ang naganak. Nabaybayan yo dagiti anak yo. Awan na saya at nagtongtong palanda. Bumawi kaming tao. Apaman nga agimbag kami, nanang. O nanang. Ay, sapay ko matagimbag kami pa eh. Tapno masulnitan me, dagiti nagkurangan me. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaamo iti anak ko, tagtrabaho ak. Ala, sana balay, takabaul akong ti bagi kanak ko. Agan anos ka, tapno adda pang suportar mo iti anak mo. Wananang, anya ngay kat na ilaw anak met ngamin. No nagadalak kumana imbag, kanadyak kumanagaramid iti basol. Saan kumaakas iti nagtungtong palak? Pag nakmamday ta napasamak, aklunan tayo ti amin, tadaditan. Basta ganad kan iti sumarunaw, di mon ulitin ti naramid mo. Wan tatang, ikan. Kahit pakawanan da kami, no nagliway kami at dadakilyaw. Binaybayan da kayo anak ko.
Ang nakasagana kami amang sulnik itinagkurangan mi kada kayo. Saan pa yan daw ti amin? Agbalbaliw kami itinayaw. Agyaman nagtatang. Nabayagan at tinartari gagayak tikas na kada kayo. Kat pakaragsaka. No di yun subyan dagiti bisyo yo kininanang. Ikarimay, saan rin Apulos? No dakas ti aramid mo nam namaamtumet, ti dakas sa mapagteng iti biyag mo. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti sabali manan na pagadala ni istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin.